Kaunti ya Laikipia ni imwe ya kaunti iria ikoragwo igumeirwo ni thina wa maai, thina uria ukoragwo ugumeire aikari o undu umwe na mahiu mao. Riu ni gikeno kuri aikari aya thutha wa thirikari kumenjira makiria ma ndemu 400 itari ndiku, undu uria kuringana na mwandiki mukaru uria urugamiriire urimi wa maai ministry ni urimi Prof Fred Sigor augite ni gũteithia hanene hari urimi wa maai. Watu wa Laikipia wame embrace irrigation in a small way by making use of the water we've harvested in those community dams and also the household dams we've done here in Laikipia. So water harvesting facilities yenye tunafanya kwa Kenya tumetilia maanane. Thirikari ikiuga ni iguthii nambere na tabarĩra ĩno ya wenji wa ndemu ta ici, gũkũ aikari makiurio mahũthĩre mweke ũyũ harĩ kugacirithia urimi wa indo itiganĩte. Tumefanya hivyo na tutaendelea kufanya namna hiyo ili wakati ikinyesha kama hii mvua tusiwachilie iende kwa mtoni na iende mpaka Lake Victoria ama iende mpaka Indian Ocean. Ikinyesha, mpango yetu tukiwa wizara ni kuhakikisha kwamba tumeharvest ama tumehifadhi ayo maji. Gukiri uguo mbeũ njithi ni moritio mekirire bata wa gwikira kiarathi hari urimi-ini handu ha gucaria mawira ma mawabici maria mataroneka. Andu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.